እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለዚህም በሏቸው የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽንን ሩሚን ኬኛ ጉቱዳ ኦሮሚያን ጉቱዳ ኢትዮጵያን ጉቱዳ በገገመደኒ Blessed by the Creator, Oromia shines with a rich history, with vibrant culture and natural beauty recognized both in Ethiopia and around the world. Biyyi keenya Ethiopian keessattuu naannoon keenya naannoon Oromiyaa qabeenya uumamaa fi aadaa dilbiidhaan naannoo badhaadha. Oromia Tourism Commission የምትመራውም ሌሊሴ really with a lot of passion ይሄንን ነገር በማድረጋችሁ በመስጋና ነው መጀመር መፈልገው መድረክ ላይ ያላችሁትንም ታዳሚውን ሁሉንም እንደማከብራችሁ እንድታቁልኝ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ dargaggoonni waa'ee barbaachisummaa aadaa adda addaa akka isaan kabajan barsiisuu agarsiisuu danda'u qabu one now peace if peace ከሌለ tourism travel inspire peace በሚለው እኔ እስማማለሁ ከማንኛውም ቦታ ከሀገር ውስጥም ሎካል ቱሪዝሙንም ኢንቫይት ለማድረግ ከውጭ ሀገርም ኢንቫይት ለማድረግ ሬዲ መሆን አለብን ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን በራቹ ፓናሊስቶቻችን ለሰጣችሁን ጠቃሚ አስተያየት በጣም እናመሰግናለን